watinda tamuseisa mwendo nina wikwatu kana wakatatu wako ni withiwe wi wakwa ila nina ukethiana na uthocha nthini wa kilungu cha usili museisa mwendo muthi nenda tinenania maundu ma miyao ya usesei otundu twisi asikali manthi ya Kenya ni mailite kana kwina mumumu wa kana ni mailite twa nthi ya hiti kui kusesea nthi suna indi ni amwe mama ono la twitho twinena ni cia munani wa umuthi na indi tina mweni okwitwa Charity mundu Charity no kwitha kiukethia na tiende ya nthini wa unenanya wa umuthi Charity. Asanti Karo. Kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuku, ni wakili koti munene wa Kenya na ni muthoche umuthi na ndukuma kwa firm ya BM Mung'ata and Company Advocates. Karibu naende katika kamba utunengo wa nini temane nitisi kila kindu thino kina meo otine thitine na nisame ya mawithi luko umuthi nenda tinena nisi meo ya usesei ya sasiata mapolisi maitu kana defense maitu ona momethe amena mea yo na some of the mea wila idwa ya usesei Kenya ni ka example at the National Security Council isuno imwe na be the National Police Service isuno ingi na be the Kenya Defence Forces kuumia yo sisi ni mbingi idependi na rank ya polisi maitu ya maofisa maitu KDF exactly kwema polisi administrative kwema polisi ma KDF kwema polisi ma konzeve kwangene wametwa ma border police exactly kwe ama ku ma kiwuni meta wa maritime asuma kiwuni Kenya Defence Force mena patio ya kiwuni ya maritime kumeo yo sisi ni mbingi depending on afisa maitu ethe ayiki bathukanyo kana no yemwe yonde yethe awayiki bathukanyo yethe ayiki bathukanyo lakini yina imwe the National Police Service ukethe abe ila ya kila tutimita yani kila group ya afisa ama usesei lakini be ila walikanthini ketha ni AP mena moya ketha na ama kiwune mena moya ketha ni mapolisi maboda ketha na suba nzebe the air defense mena moya wo yes yuenda tambelie meya yiba ino ya the Kenya Police Service Kenya Police Service the associate kwa Kenya Police Service kana moya wa polisi ya maitu ni the awayiba thukanite polisi into two they are vena the AP kana administrative police na they are vena ange alameta wa the Kenya Police they are the the National Police they are very administrative na the Kenya Police they are the administrative na alama kawaida ala with their kwa petrol kwa police station la they are ni kibadhukanyo chucha defense the National Police mena ranki nyingi lakini administrative na ala with their kwa polisi waenda kisasa ni polisi ala with their administrative me ya itiata na we kwa function asisia the Kenya Police Service Act polisi yo nde ala metha maigovaniwa na wisi no ni omwe ya munene wa polisi ni the inenganite functions yo ula ukava you askali on them polisi ni the inenganite functions ya askali on them iletha maikata functions kana yuma we ma askali functions the inenganite generally undu polisi melete the maikala yani yume ya ile governor ya mapolisi onde na muya ula munene with the way article 243 of the constitution yo with the unenganite idhini ya the National Police Service Act iformiwe na the National Police Service Act outline function sia polisi maitu na function yambe ni with the professionalism polisi ni wailete the highest standard of professionalism nicho kitu with the polisi nde kasindu inge besindu be the amena standards yo yani ndo tuika polisi no katuika mwalimu ukatuika exactly kana ukatuika polisi na no uthukumo bengi aye ndo tuika mbe ke katiba kaituka Kenya ni kalete ndo ithawe professions ile utatuika MP na bado
we governor kana ukethwo na wea waku aye wamba kukuna wea umwe ku professionalism ni kwethwa we integrity ni sindu yi with ya sina guide ukethia either we polisi bondo wile ngwa bolo waile kiangwa yani mmena kaundu ko kabwata katena ndo ala exactly professionalism ukethia we mundu muche ni we sikila wika na metha mena standards na ni metha mai guide wa ni standards sio sita wa national police standards ndio sita standards veondo sita wa lakini otaondo teza atina National Assembly guiding standards ona mome sorry sita wa National Police standing orders okay there are in regulations yo ni miao yo ya kindini onaondo majiregulate ya kila kindu kithe stipulated in the standing orders maika ato maundu kila kindu kithe akiplan kiandikitwe uyenda no tenda no wisi ile kindu ikume na standing orders yota polisi na again ni metho mai promote anti corruption okay the isi polisi ingi with their minimum mena idhini ya kutu guard security wise ku ni the vena to corruption vena ulusani ku the guiding principles ila siandikitwe katiba ni kaitumbe polisi ndailete ena ulusani polisi ndaile kwitheno ulusani ndailete ena ulusani watu chanrwa kidogo ndunenge notice na tiko manona moka na ama traffic tima polisi nimo administrative maile kwitha meno ulusani mailete lakini tio Messi Kina semedha na wala kini temesi lakini no sio makawana kana katiba nikalete ulusani and again ni mailete the may comply na the constitutional standards isi onde yuto weta mailo comply na sio with the mayor we onde katiba wisi mayor yo onde ya polisi yo onde inengeto vinya katiba kumi yo onde mailete the mayatia to the brim pure bate kudhiku kando kuna another function ya polisi ya maitu ni kupromote security sia border security sia internal ni mailete no there kwina strike uko na polisi bau okay there kwina disorderliness okay there polisi itu either function yo demonstrations kala muyatiano either ku polisi metha baya nikenda kwikile baya ndo manomewe ku maintain peace and orderliness ku isu either function yo ona tiba Kenya kwikoka at least on a border situ sio ndesi ya Kenya isu function yo na yuno nene yo polisi titana mbodhi asikalini ano angi ni withia ai mundusu akwete ebuti yake onoka muya wacha nikushikie ndeso kunenga mundu usu mwetinda muitheka ona wenda na ngoya uso kutu kwatha nebuti yu kana ayitume nanzi andhuku inde nundu wa meya wela katiba professionalism na standing orders sio nisilete nditikilesia nundu yu ikwata ibuti yake buti ya fingerprints yako maybe hii buti the nieka Ewe siwe ni wati wa yeka kindu kithuku nundu wa fingerprints mayeka kindu examination no into forensic maka osa fingerprints yako ukitio kuyekwato yendo yo nilete musikali ndakatato kukwate debuti ona kuwagenda na no tokitumi lakini with ya no kindu kisono ndo no sema ondo imainge biye musie na mundu usuketha katiba niketikiliti enoke na nebuti yo inde athiaka lakini to twigwasa nini simaenda uteo na meya mundu no sie buti we yani enokayo musie na athiako na kindu kidogo nitonete incidents isumbingi na undu nithwani kisiaitie nitailite udhuthia kana tika eta kindu kiki ta mental health awareness ona kwa mapolisi maitu withi ya mundu niwe ndie na emanwa na ndo make musie na amatha no sisu nikosa wisenga aumisie buti ba wisenga atwaye numba niki lakini wisimo nimethia ebuti ni yako wenda na yo kila lakini mmea ondete kilete
kube undu yailite ndo ili yailite ndo ready ukethe mundu akuna ni no akuna be undu yailite ndo ili ni kenda yu matwika ni mo kuna kau kana ni mo skita yu ni mo yeselvia ye ready kuna ni wa kuita kukok ene kethe ye undu mai ndi lakini yo in the real sense yo me yaone leta mundu kunenga ne ebuti yake mundu nenda kuelewa kana me ebuti ile yandikitwe ula wina yo maybe sailo yosie na maybe saila welo tunga nikita yani kiuni kita kwa sendisika na wewe there ni wewe there standing order sio si specific everything ona kosa ibuti ona bullet ila siketwe ba hii si na number ikenda ibuti yeye sadha mundu ona ila kindu kila chuma mundu adwa kindu chukie baloka ade ichosa ichasiswa number ikamanika ibuti ila ikisasi okamanya kisasi yuchuke na namba ko hethia ni wa trace wa ke buti ne yao na yu be ya eno yu ile ya katiba ni ebinda dela maitha gwa kithito maya apa kila ke katiba ni ma apa ku uphold the rule of the law na constitution ukethia mundu either kwa polisi Kenya kana defense force we ni wa the kithito we aka uphold constitution kana akathukuma Kenya no si polisi mo mai ndole yawe yenda kunengelekanio ya mutumio omwe atwaite kibeti na kibeti kicha ikingi na bala watumiwe nibo mukayu ni muka wake nibo waindie kuya na twa shoot to kill nundu andu aso ni maana maite lakini we ni wese kana bube muka yu kithito kina waye kimaanisha ashoot muka ene kino kibeti chakwa ningi twaye kithito kibeti chakwa tha yu ni kingelie ningi weko uthi wu shoot kibeti chakwa wende to shoot kinyi na etha kinyi chuni kithini tiano na that is the order lakini we see you Kenya you wear the right to life you siendo ingi you siati ya Kenya ni constitutional rights ya mundu ndo law shoot to kill isune kosa lakini we see you wear the mayor ya polisi na internal mechanism sio ilatete there wa tisimono ndo metha mai kala kunko yandini kuwetha we ende to shoot kinyeli lakini ndwethe yayo miyo ni ya bind mundu wethi ya we kiti chungwenda kwika lakini nena ye kithito you never nenda okay utueleze be miyo imwe andu kana asikali maye na uyu ndu iwe kila kisanga ni mendo otwa wa Haiti na I'm so sure yo no miyo pia mundu ukile we story ya Haiti akatelema pia unge pia kwenda kuthi Haiti kila me uthi kwika koya no kwiko maundu ma usesei na maybe training ya macoka ku Kenya wile meno otwika tundu manekanga asindo yule tosi okamia oni yu mundu ona ko uno ukulea kana no kwiwe mobenda nzebe lakini ndaye kithito unenda teisio kethia mundu charity nienda ututabie wayu kata uwe charity no maybe nene singa ukula wa Jamaica hii kana biyo ka Jamaica yo meya ya Kenya katiba ka Kenya issue eno ya Haiti ya siasikali amekwata ndateka yushukite mwese isa mwendo tamba kwa saudhumo monini na tuishokethia indi nitenda tema ne ona kawithe nite ukula teka siasikali ma Kenya maikathi Haiti kana methi kuumia ku kana maybe yange methi kukwia ku yo meya ya Haiti ata kukonia asikali ma Kenya kutoa wandhi ya Haiti itushokethia tendo kathi wasa Mwese isa mwendo ni tuwasiokethia nava ikulilwe muno ni andu asikali ma Kenya bemia ila mati ya nebindane yegwiti na kana mwaka muvitu nitwewe indi mayasi kana kindu kicha asikali ma Kenya kutoa wandhi ya Haiti ti kindu ki
kindi ni wakatiba kama kita unconstitutional babikie ba ende ni kwenda mundu icharite tutabia babikie ba musumbi William Ruto su maitatu sukite askali ane mali toto ndia Haiti na ende ometelete kana binda yini yakwetelela kula meuthi kusogwe ende no so mundu charity katwelesi ila maise ni unconstitutional mwaka mubitu etwekie ba kana katiba niketikilile askali amatowe Haiti. Asante Karo kwa mwanya yengi askali yuni maweteke ni modi Haiti lakini wasisia ve utwi wa umetwe ni High Court of Kenya baumbe yangeni on January yethela na utiusu wa isien muya uno wa kutoa askali Haiti ni unconstitutional kana ndio katewa katiba kana we katiba lakini ti undu wailete ku muya uno mana akasia ni unconstitutional ni the National Police Service Act where the specific provisions ila sinaiba huko the National Police Service Act ila ni section 107 na section 108 na wasisia section 107 ya katiba the National Police Service Act ya Kenya ya sia reciprocating countries kana kureciprocate they are oundu wa notice in treaty they are oundu kuthukuma kwaku no kuthukuma kwaku na muiwano exactly muiwano ni wo you reciprocating ku wa this section ino ya 107 na 108 ya sia kana ndi ile no siwane askali makauma ndi mwe makauma ndi ya Kenya makai ndingi kuthukuma ku na kuthukuma ko ni peacemaking na wasisi hata Kenya tida ratified kindu kikitwa United Nations Security Council tida members ma United Nations Security Council ku ni na bamwe na moya wa United Nations na moya wa Kenya ni wetikilite mbili si ratified sitikilanite siwane abolisi maito maiku ku wasisi na momo no kuka natana amba usonga no seo nondo okutabyo mosesia elo ko asikali ni moto wa Haiti ni ma KDF kana na ma Kenya Police you asisia muya ono wa National Police Service Act wakasia police officers na wakasia musumbi wetu ni president no make an application to the government serikali ya ndeno ingi na serikali ya ndeno ingi eyetekela the Ruto ni waandika balua akuleti ndilengi na me askali police officers according to muya wetu National Police Service Act lakini wadhikwa we muya onge wetu National Security Council ula wenda nitie na the United Nations Security Council na ni witikelete forces kana the Kenya Defence Force kana army kana kiwo bora ni forces kuthiku mayaitie police officers okay ni bobeke badukanu ko vanae utiusu unaumetwe the start of this year January na wasia kana section ino 107 na 108 ya National Police Service Act ni unconstitutional ni tundu muya witu wa Kenya wasisia article 240 ya katiba kaito nikaitie forces forces ni mailo tumwa forces tumeto kwa kubi askali ma KDF Kenya Defence Forces asuni mumetikili tucho kutumwa according to katiba kaito ka Kenya lakini muya wake ndini waitie police officers ku hivi abaube na ngusanisio with the reason why matumetwe serikali asiani isainite agreement kana a treaty na their Haiti tuno mawetete kana the prime minister ulani we the acting president wa Haiti nukie Kenya na mandi kana na maratify metikilia asikali ma Kenya kuthiko ya Haiti no seo makamana ni in 3 weeks time na yukila kibo ni asikali ama ku Kenya makathiko yatu yase ni ma Kenya Police yumwe ya osoki yatane wa bindu kanundo otondo twasia bawo itina ni twasia ni unconstitutional askali yani katiba kayetikiliti itu iki atai askali na ma polisi
nimetikilwa ende kuthi Haiti nundu otondo twisimo nimekuthi wiki 3 ciukite kutwikie mewe metele nundu wa kula mekuthi kwikala kwinamba kwikata kusogo ketha no kusiko kuthela maybe ona wiki suite ciathela methoma kila kiumanisha nimetikililwe kuthi ende yui ni katibo kama ati ye kana mekiata ticho kitumi yu utiuno naumiwe wasia kana kutwa askali maituko yani unconstitutional lakini uivia ona kayasia ni unconstitutional ni article ino iwetete forces iwetete police na niwo utwini waumie lakini nitundu the National Security Council ino isiovitwe ni asumbi maitu kwambe ya musumbi president deputy president ikaithe cabinet secretary wa internal affairs ikai cabinet secretary wa national police cabinet secretary wa defense forces ni moma isiovitwe National Security Council kuni moma weta nimo kusema na nitundu wasisia guidelines ila sinenganitwe kwa the United Nations ni wona kana United Nations kindu chambe Security Council guidelines yake ni peacemaking etha be bandu bena thina na peace muka inyonde ni muratifaite kwitho mwe members ma United Nations kuuba yondo mutonyo lea mukasia muithi na mwe ndini wa the United Nations ku wasisia ndibingi la siendete wasisia be Jamaica na oingi mbingi la siendete ku Haiti ku kindu kini ni kiosete mkondo wa Security Council na kikoosana na United Nations na kikoosana na the National Security Council lakini ndio kuulio Charity wasianisia peacekeeping ya Kenya yithe yango wa America lilikana na yu America methia mena sindunzi yango muno cia maybe kwa kakao malite kokta yundu kuona kunya sikali ma Kenya kumatwa ndeta Haiti pio kindu chokio bina muno retha no peacekeeping kuya me peaceful on a better mbewa Kenya lakini no ku maintain peace with the end asikali ama kukutunwese ndi kwenda kwa samea down lakini watata usisa ndhisu ya Haiti na asikali alama itu yo asikali ae methi ku keep peace ku ya kana no training minded to training wa meso kuka ku keep peace ku kwitu kana yo wona meikuikata kuya wasisia oyukila chende nitisi kana the Deputy Inspector General already ni wendie ku na already be construction siende sia base wala makadhi kuikala na onaondo tunaiwe Joe Biden ainena ayasia kana ni more facilitate process ni nenga na sindo sia trainings ya polisi ni monenga na sindu sia kau ona yuni wieta manenga ni already manenga ni kifaru makalia na ammunitions mabuti na sindu taisu already they are United ya America ni nenga ni facilitation ya nenga na mbesa ya facilitate Kenya alama endete training sindu sia kau already ni nengaliwe ku kila kindu chendeo seogwa ni base de bala yumo dikuikala matrainiwe na bala makauma maendete ku kindu ni internal cha Haiti na cha taundu ki internal cha Kenya huyu tunu ni maendete okila titonyo kweka yu ona ketha ni unconstitutional no kumaboya kae kana mbe kukulia ila maitha gwa kithito metha metikilene kana ila mwiyao ukoka wase to deploy we tukathukume ndingi kiuma yetikilile then you peo na changa kidogo nundu ketha mo ni metikilile na maya kithito cha kutwiko I think ende you may be president tume yake ucha kwasia ni mwaya kithito na mwiya wa mwetikilia thiwe mukenda ku deploy wa ndingi you baba kutwika kindu kini unconstitutional kana kiyate ye katiba bibo wethia wasisa katiba ni wonoona kinuona ngaliko imwe ya the unconstitutionality of it nitundu kia forces KDF was KDF wasisia article 240 ya constitution ya 80 forces ya askari majeshi ya 80 police officers
Okay. Lakini usi kauni katiba na iko kethwa ke kanene kusinda acts of parliament wasisia ranking ya mea wa katiba kaitu tiko kanene muno kakatiwa yuna acts of parliament kakatiwa na case laws kana president ila siethwa case ingi sieki kesi bwanene na isu ku ranking ya na after katiba ni ratified treaties ku katiba iko kanene muno ko utwase ko kubi katiba ni kaleani tena skali yako thi inde ila maisa akithitu ni metikilekana ni maka deploy kana maka umandi ya Kenya enaika Haiti mena losa wo ndingi okay withia katiba kwe ni kaleani teka kasi ya forces ni moma ile tothi lakini wathi wa katiba withia ratified treaties ila si ratified ni United Nations Security Council we treaty isu yetikilani to ya Security Council lakini ona wisi ya Security Council imwe ni peacemaking na ni ratified kuuka chuki kanenga hii peacekeeping ni kula kuikithia kwana kwena cho kwena muo ona ndingi kwa ano metikilo ku keep peace kwa okay ni katiba ni aye ni treaty okay ni treaty agreement kana mwiwano wa ndile na yuko tether maybe you inde you no abo you ruto you osele a treaty isu ni etikilanilwe kana makai ina ona kai treaty yoka we moya wa Kenya witwa National Police Service Act ona woni wetikilite ukasi either mbili nisieleanitwe na muka sign ni mwetikilwa ni no yetikile muka deploywa lakini yuthi nani we Haiti kwe musumbe kwe silikali wala meyetikila nana no joke to me pe mo ita no na no mewi pe mo neno mo isi ita remain ya kindu cha udisk kina etikilwa no kindu cha unena nisi ona wala bela treaty wa weta mwiwa no su peacekeeping na be ononge ndisi wa weta ata no kwetikilia lakini no ikuremain kindu cha unena newe ona no katiba kokawete forces kaiwote police alright nende mweseise mwendo nini sine wona kibathukanio no so mundu chari totolilikanya namba yaku twasasia tio kilunguni ki no kwitha ti ototethesie bindane yokite nenga museise namba o tililikana kana kindu ki no cha unena newe asanti karo kwa mwanyo kwa masitwa ingenita wa Charity Muthoni Muli kana Muthoni wa Katuko na ni wakili koti munene wa Kenya na nduko makwa famu ya BM Mungata and Company Advocates ila tinovisi kuuma saku tinovisi unge makuweni unge wi lobby mavoko na unge wi malindi na ati watia dhoche na ula mundu wena ekuli oka movisi ni maitu na nambani yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710453245. Asante muno mundu Charity na ndi museisa mwendwa o maithi Haiti kana maika lova Kenya mabisa maita ni makala maiboyo wakilebinda ti maboyo o maithi matu kana mewi o yumende na yumbanisi wa kuthi tumeyombo yani nyinita wa Caroline mweni wa muteti na nikwendea utuko wa koila.